Okurugera hari chairman C1 w'umwanya ogu itaka riri kugambwaho rikaba riri ry'omugenzi Kajagari abafamire bije baguzaho Emmanuel ayorekere futi igana 50 hari gana nawo wizera akaguza kanso no chairman ataratire mukono handagano ya state kanso kari ya omugenzi Kajagari kuyafire icyapa bachi transferinga bachito mu mazina g'abakazi be babiri na n'umutabano wo kwita kakuru. So abantu abo family yeje mubizera bakaguza umuntu wa beta ayorekire bamuguza futi igana 5 umurigana. So izo t-shirt rero bwanyu bwo ayorekire ije yaguza abantu bintari kumanya yitwe nka family tukaguza protest isho tukazuguza umuntu Mutu agurize yatwaye kumigusa woyiza yaguza kanso yinta kumanya nyowe mwene hatuna bende yandi yaba kanso miza ngicyo tukagura umwana mbabuze mwe mukagura wabagurize no ngicyo tukagoma yagwita na imana mama aguzira umwana rwaye ngwe no mwanje rwaye niyo kakwate akanyiti ngwe gutonga nakwicyo tukabitunda twaheze nabwa nyuma umuntu wamanyonka agure nduhukire akateza icape cyo kutwaramo umuhanda hamwe n'ecwe kahita kereste kanso yaguzire okutaha katareke bitoke je ngutoje na kanso yanjye nito twagisazire boko mukore boundaries kurugaho kukwata ambera dena aba Emmanuel ayorekere akiza yagura futi igana 5 ari 10 yiza yaguza kanso kandi mwareba futi ze igana 5 10 izukombe je ngute yo kureba ogoba kweta ngo agure nduhukire atahirire ngutu itwatira umutware bwanye n'cyamana we gomborra nihetaga nduhukire kusoboro wa muguruze no hejuru kutangaza aba division kuba Sharamungu bakomita karyabo bigure n'imahande yo kuzo mukatare kansara wa site Ronald bamuhayira yabatabukira obwo ari kugira ngo aro prot nuko kumbuza mukama wa protejo na wakambura yine imahande eshatu yine umuhanda wo kushuma yine umuhanda gwa hansi kandi yine no umuhanda gwa hansi n'imahande eshatu aha parana ho gomanda wo kushuma tinkwenda ko mwebembezo bihabante titaruko because amahanda go kushuma ahantu reba haro proti y'umuntu eti proti mukama wetu kama wa proti iki twasanga ha ground iki twetaga gukora nka kanso no kukoma katare tukakimprovinga abashuzi bakataho mu katare bakatandika kakoresa kandi iki cyape kitureba aha ahita tukureba mu muhanda itwenka kanso ninga government tukucyurukogonizinga okumara emyaka mingi aba division yambara City North baturana bashaba City Council okubahe bahandiko bitakeri konkukusya natine kibarabahire ekitwire abantu batakozesa kataraka umwanya ogu hariho umuntu watireho ecapa na claiminga kuba kuza kutaho umusave yaza kutame bikondo bye agira ati nyineho ecapa so twahikaha umuntu watireho ecapa tukubasa kumureba ecapa kuyakitireho akakinyigo mu itake rya government kandi ya encroachinga no muhanda yazo measurements iz'umuhanda gwa kwene zo makagabantu RCC yajumira bembeza barukwenyigiro mu kwiba amataka ga government ngo kandi nibija koro kucondoza bamanye nibahabari inyuma yo kwibita keri abakanso huyatire nangati no kumanya ngani bagira ngo akagura so tukumanya no huwa muguruze umutaka umprote yashazire magati Division Crack yaragirwa komita keriya kanso n'ekitimba abashuzi b'ebitoke bazumukatare kabo ubwe bari kugumiza mu nokoro kucondoza ahabwa TV West and Aidan Bataringaya